Reka dusome ijambo ry'Imana nitumara dushimeho, hanyuma ukoresha umwanya neza. Uyu munsi twagize umugisha wo kuganira cyane twese, abantu batatu kuriya ni benshi, ariko kandi ibikeneye kuribwa ni byinshi kurusha abantu batatu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyambaza nimba ari pastori, nimba ari undi uri hano hasi, je kumfasha gusoma kugira ngo nze kubanguka. Dusome igitabo cya Matayo. Ubushize aho twaganiriye niho dukomereza, aho twaganiriye wa munsi kuwa kabiri. Matayo igice cya 15 umurongo wa 19. Undi aze kureba imigani 4:23 nitumara tuze kuganira. Matayo 15 umurongo wa 19. Matayo 15 umurongo wa 19 haravuga ngo, kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, kwica no gusambana, no guheheta, kwiba no kubeshera, kwiba no kubeshera abandi, n'ibitutsi. Komeze uyerekera aho ngaho. Yego. Soma imigani igice cya 4 umurongo wa 23 nitumara dusoza tuze kuganira. Ice cya 4 umurongo wa 23. 4:23 imigani haravuze ngo, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Amen. Amen. Imana iguhumugisha cyane. Twakire cyane. Bwana asifiwe. Tubane kuganira singo kuririmba. Uko bacagi batangiye kuvuga twari ko turirimba, abantu baba bageze kure mu byishimo. Ariko kandi indyo imwe ni nziza, ariko ntigira intungamubiri bingana no kurya ibiryo byinshi. Ibi ngibi rero tubihuze nizo twakoze kare kugira ngo bitange umusaruro mwiza. Ndashima Imana ku bintu bibiri. Imana ishimwe ko yaduhaye umugoroba wo kongera guterana imbere yayo. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Cya kabiri, turashima Imana kuko iduhaye akanya ko guhagarara aha ngaha kugira ngo tuganire namwe. Ibiri ku mitima ni byinshi, ariko kandi umugisha ubaho ni ukubona aho ubivugira. Kandi kiruta byose ibyo ngibyo ni ukubona umuntu ugutega amatwi, kuko ushobora kubigira ariko wavuga abantu bagafata amatwi. Jewe sinza ngayo ufata amatwi y'imbere, kuko ay'imbere sinza, kandi kuriya aya ngaya yumvise ay'imbere abe nubwo yoceceka ayagira inkomanga itangaje, aza dodora agakubita. Ay'imbere nubwo atumva azahorana urubanza. Cyo gituma uhari araruta uwagiye. Ndashima Imana rero ku bayobozi babitekereje bakabitugezaho, turabiha agaciro cyane. Ndashimira abavandimwe bavuye kuvuga ijambo ry'Imana. Mwakoze neza. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Tugiye kuja kuganira ijambo ry'Imana. Ubushize twariganiriyeho, riracarimo k'igihembwe cyose kizima, hejuru y'ico bita umutima. Umutima turawuganiraho mu buryo bworoheje cyane kugira ngo abantu bose bawumve. Twakire cyane ngo amina. Tujane. Bwana asifiwe. Bibiri ijambo ry'Imana ryavuze muri Zaburi ngo, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Mureke mbabwire ikintu gikomeye cyane kuruta umutima. Jewe nawufashe nk'indi elema, nk'ikindi kintu Imana yashize muri twebwe, kandi gifite ibintu bigera kuri byinshi nshobora kuvuga. Ibyo mvuga n'ibyo natekereje, nawe ubishyiraho n'ibindi. Ni igice Imana yashize mu muntu gikomeye,
kandi icyo gice kigira ibintu byinshi kiza gikora. Muri bikeya umutima uza ukora rero ku muntu, nta kintu utinya kuri nyirawo. Umutima ntacu uza utinya kuri nyirawo. Ukubona abantu benshi hano ni ingare z'ibitangaza, ni abanyamutima ukomeye mu buryo busanzwe ntacu azatinya. Ndetse bamwe ni abantu no mu miryango bagagaye bakomeye cyane, ariko imitima yabo izi batinyuka nka kwa kundi kutinyuka umwana mutoya cyane. Iziburira ikabavogera kakurya kuba badafite ikibakingira. Umutima ni usanga nyirawo agaragiwe n'ibihumbi by'abantu, ukamwurira ugaca kuri ba bantu bose bari kumwe, ukamushanamba, ukamwurira, ukamubwira ngo wewe. Umutima nico kintu kiza gisanga abayobozi bakomeye ku isi. Timuzi ibihugu biri hano hanze bikomakomeye, tibifite abayobozi bazavuga ari kitwara, bovuga ngo ubutaka bwasame bukumire nimugoroba nturare mu isi. Umutima wiwe uza umusanga nk'utagira bodyguard. Ndabizi ntaharero yaziza kubamo, kuko nimba ari ikintu muri ino sinabonye gikomeye kuruta ikindi ni umutima. Umutima uza usanga chef d'etat major w'ingabo, ufite indege zigendera hejuru zimurinze n'izindi hasi ku butaka. Umutima ugasanga perezida w'igihugu runaka gifite igisirikare gikomeye girinze imipaka neza, kiza kimenya kigahambira kumenya n'ico wariye uhagurutse iwawe. Umutima ukamusanga ukamugaraguza agati. Yememe, ariko numvise umutima. Hazogera nk'itimu y'abantu baze tuganire, dutekerereze hamwe, twumve umutima cyane. Nimara mutekereze, mwumve kuko uzatuba dukora byinshi muri ubu buzima busanzwe. Ibi twigira, twikora, twifananisha. Murebe kuko ahari nimba bisa nuko imitima izitubwira. Imana imfashe muze kumva ibintu bikeya, ariko shaka ko mwumva cyane. Imana iri gukora igitangaza, itugira abarinzi b'isho kintu. Uzi kurinda umuntu utagutinya, uzi kurinda umuntu ukubwiza ukuri kose, uzi kurinda umuntu utazujya umunwa imbere yawe. Asifiwe Yesu. Uzi kurinda umuntu, uzi kurinda ikintu kiza kikubwira ngo saa sita wagiye mu mujyi ariko warenganyije. Urya muntu wakubiranyije hariya ni ukuri kw'Imana ibyo wakoze sibyo. Wamara ukamu escorting ukamusha inyuma, ukavuga ngo nije umurinda. Muze mureka tutundo abantu bazakora nutuminjira ninka twadufuza atera amazi kugira ngo ashe. Umutima uzusanga umuntu kuri rutaro ukamubwira ngo nukuri, kurabwira abantu kuri kwibyo we washoboye, ariko ari ibindi byakunaniye. ABCD nubwo utazubikoraho ariko byarakunaniye, uri imbata yabo, uri umunyakamere. Umutima wewe, umutima uzuvogera umuntu. Mugambwera buse ngo uzukuvogera ngo utambaye ikirato wakadiye mu rwondo kaguha. Asifiwe Yesu. Kandi umutima usanga umugore ari mu gikoni wenyine afite abashitsi, ukamubwira ngo abe nubwo ugiye gushira mu isumu, ni ukuri kw'Imana sibyo. Urayishiramo kandi barayijya, nubwo mukandi kanyashe kwa runaka karya, ariko ni ukuri nubwo batamenya wayimuhaye ni wewe. Kandi asagwara wa mutima ukamukubwira ngo ni ukuri iyi sumu ni rwanje, au ukaunanira mugapapi. Umwana w'umuntu akarwara nijoro, umutima ukakubwira ngo ni ukuri kw'Imana. Igihe ko washizeho nubwo wacecetse ni wewe. Wagize ngo urabera isi igihe ko cyawe.
umutima ukakubwira ngo yewe mba ujya wagiye mu mujyi urya mwaganiriye mukajana muri roje nawe wa wundi ntawakubonye ntakepfu karuguru n'umugore ntabizi na fiancé wawe wundi wo ku ruhande ntabizi ariko n'ukuri kw'Imana wabikoze habe n'ugutera haleluya 30 wabikoze umutima cyo gituma je natangazwa n'umuntu ubura n'undi muntu ngomera kino kintu ngo bazakivuga kuri wowe ese wagize umuntu onani umutima kare yo kwemerera gute yo hera he kwemerera wonanira umutima wo unanira wamara kwemera umuntu utagufasha amara tugakubana tuzo twadupfa kuri akenshi turi binani by'imiti umutima uzo gutora ukagutongera nijoro bamwe akarara bicaye umunsi umwe numvise umugabo umwe ashima ngo ariko mana ngo noneho nubikora kwagiye ku musozi ngo nzoguheza ngo ushimwe mu rusengero muzi icyo yari yakoze imbere y'Imana twara abantu batatu n'abahamya barahari nyuma gabwe naje kumubwira ati Imana akoze shaka indu arambwira mva nkubwire ngishime ni cya gito ni kibi ariko nkubwiza ukuri ni ikintu cyari kigoye icambere nari mfite umugore w'ingari none arundi twasambanye yamwe ngo iminsi yo kuja mu mihango yarangiye yarenze none gasimbize umutima kurambwira ngo yobe yasamye none aho kugira ngo nzosebe kinabwira Imana ngo Mana kura muri ako kagoto ndebe koja muri systeme nya systeme none ga mukandi kanya Mana wimfasha wumve cyo kintu buke bikunda bwira Imana ngo shime ariko sinzi ko muri mvuge umutima wari muraje kwijoro wari umfasha wakajwe yiganisha mukundira uzo gufata ku gikanu ugaceceka ukakubwira ngo nukuri wagikoze nta wakubonye ariko ndagufata ngufate toyita umutima uzo kubuza amahoro umuntu akazagenda n'icugazwa mu bandi ukazubona umuntu azagenda kuwataye umurongo nta wundi wamuvuze nagwakwikwe gose ngo nyana akangoranye n'undi nukuri kw'Imana yamajwi uzawuma kaho bakuvuze ni umutima wawe uzokubwira ngo wacishije ariko wabikoze kwamara Imana tugareka ikintu ko dutora imbunde tuwescoti basi umutima uzusanga pastor iriya askofu nabisho ukamusanga atari muri biro akavuga ngo uyu mukristo nubwo muri kumurenza amaso bamuvuze nabi ariko nukuri ntaco bushinja ukicecekera ndiko uzuvuga ari mwamara kwamutera gati mu ginyu ukicecekera mukakureba avungana nawe ugasanga umuntu yarananutse umutima warashize aragaragara inyuma ameze nk'igihwahwara ariko imbere umutima uzusanga umuntu uri kuvuga ruga ukamubwira ngo nukuri yiruguru kuvuga n'impimbano ikuri gukora sicyo Imana itugereka ikintu ngo turi sema turashaka umutima uzawomborera umugore n'umugabo mu nzu ukababwira ngo nubwo twafatikanye gukoresha ariko si sare muzamushina umutima ukayisanga mwashina umutima ukagutera uri wenyine mutakiri kumwe nawe mwabwa none dukora gasiko runaka tuzatugenda none sare itangaza umutima z'ubutinya umuntu abantu barimo kwihuza bakagira utugu gatangira utunama ku munaku mu mugi waho banywereye udusoda n'udufanta n'utwayi turi umutima ukagusanga mumaze gutandukana na wa muntu ibyo mwafunditse ntawe wabonye mwagendeye mu modoka ndetse mwanayikodesheje umutima nimugoroba ukagusanga mu wawe wenyine muri kumwe kwakubwira ngo ijya nama wakoze na runaka wakoze na mbabazi siyo mureke mbabwira umutima mu buryo bubiri umutima no mujanama mwiza w'igitangaza uzubwira umuntu ngo kino kintu cyose wakagombye kwikora gutyo ariko kandi icyakabiri umutima nico kintu cyambere kibi kibaho bibiri zivuga ngo ugira ingwara ntiwemera kwira ute ukira n'umushukanyo ukomeye kuruta ibindi byose bibaho cyongeye gusozereza mureke mbabwira uburyo umutima ari umujanama mwiza turusi ibingibi turiko dukora Dawidi yanditse iri jambo nako ni Salomo yanditse mu migani
aravuga ngo urinde umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Azi kuko isoko y'iby'ubugingo iba ku mutima, kuko umutima iby'ubugingo ntibyakorana n'umutima utariho. Umutima w'umuntu tugira uburyarya, tugira amagambo, tugira utungutu tw'abanyamurenge n'abanyarwanda n'abarundi. Umutima tudufundikanye. Naratanga umutima tusa n'ubwoko runaka. Umurundi wakoreye inabi Burundi akayikorera utambuka umugenzi, azataha nimugoroba akamubwira, umutima ukamubwira ngo nukuri kw'Imana wamurenganyije. Siko mwabavyeyi uzumubwira akakujya kuba muhararutse. Umutima tuzubebera ayi numumbe kano kandi nkunda we. Umutima tuzujya ruswa usari ibindi byose umuntu yo gupfunyika ugaceceka, ndetse n'abanyembaraga bazaguhagarara iruhande bikaba bavuga ibitavugwa cyangwa ukemera ibitabaho. Ariko umutima tuzuterererwa tugira agakeregesho uzuhabwa. Ayayi uzufundikanya wazana ikintu cyo kuja kukubitaho ukakubwira ngo ya ukiyogokwa, akubwira ngo abe n'ugukora ibingi. Umutima ntiwo ugaburira, ntiwo utekera icyayi, ntiwo uheza agakahwa ngo uvumere. Umutima ntiwo upfundika ifaranga none aho ngutumyega ushike none uvuge nk'ibyo nshaka. Ngari ayi we uzuja kujya ruswa, umutima akakubwira ngo nukuri je sinatambika ibyo ngibyo. Ibyo urimo byose kawukundira ibintu bibiri kuri mutima. Ibyo dukora byose byaba byiza byaba bibi, Imana uremanye ubushobozi n'imbaraga zo kubika. Kuko imbere y'Imana umunsi w'imperuka Imana izakora kuri wa mutima, utanga rekodi zose kuva umunsi mukire menya kuko icyaha ari kibi. Ibyo nikora by'ibindi byose nishake nezegwe, nishake nerekwe, nishake nkora ibingibi. Umutima wawe mureke no kuvuga umunwa naje mfite umucamanza, mfite umuyobozi, mfite umuntu duhorana. Umugore waje adahari n'abana baje batariho, muza muja mutungutu twatumye imitima yanyu itanakura. Ndikanya twose utungutu muza mujamo, ntimuza muheza umwanya umutima urarikodinza kuriya. Mureke babwire dukora twebwe ngo twe turabanyanaka, ngo twebwe ejo buno narambwiye ngo se ngo bayumbe bamwe bo kuri Mitonde ngo bari bararyamye uko babyutse. Ndamubwira ngo seme umutima wari warasinzira ukazuka, hari icyo mfiteho urubaza. Icyiza gikomeye icyari cyarawusinzirije nimba ari kizima, Imana yahembutse. Ariko nimba ari fanatism murapfuye. Kandi cyo nkundira umutima wowe urisha ruswa. Ayiwe inama 30 uzicisha mu ikaramu umunsi umwe, mugakora inama 25 abigira gutya, kubabwira ngo mukuri muri kumukora mukagagara. Iyo muwange rero gituma umushanama mwiza kandi agasuba akamushuka gikomeye uzugufasha none kuja muri ya bakubwira ngo mukire bikunde. Ubwo wanyange nakubwiye ngo kano kantu siko muri methodiste suko zakora n'ukuko ubwo none ho waze kugira ngo none ukora ikintu ciza. Dore haguruka ushaka abagorora bafimbarara, haguruka ushaka basita bene wanyu, bamwe bagira abapasiteri, abandi abarimu, abandi barunaka. Umutima kandi byose tugira ngo kibira ushaka kurandika, ugira daktiro recording, ugira record itazicapa. Umutima uzu recording umuntu asize, ukarecording umuntu byose cyagasa nyonyomba agasohoka hano. We ngo nindira ku muhanda twe kabavuga nkabi ukaguma nawe ukarekodi. Ibindi byose tuzobikika, ariko imitima idutuyemo ntitwoyikira. Abe nubwo twapfa tukazuka ntitwoyikira. Aya majambo ngomba kuyababwira kugira ngo abantu bumve neza Imana yaduhaye kurinda. Kandi umunsi w'imperuka mureke zotereze kuri aka kantu karakantangaza. Umunsi w'imperuka umutima wawe niwe mujana kandi niwe mushinjacyaha, ni nawe uzokuvuga uko uteye, nta wundi muntu. Izo abantu bavuga n'aba yemwe muzikora abantu bazavugwa neza, ariko no kuri imitima yabo itarabemeza n'umunsi n'umwe kuko ari ikintu kiza kibavamo. Kuyorobeka se n'umuntu azayobereka kundi, umutima ukagumuka bamushasha kukuza ukuri. Erega twebwe ibyo dukora hano byinshi umutima wacu tuba twarawunaniye.
wamara ukamujyanama cyangwa se ukamushukanya ukomeye ukagukwegera muri ukakujana mu kiyumbi n'ahandi ndetse ukazukunda ngo iyo duhagarara na runaka tubenka bakubita papa umutima ukakureba ukanezerwa mugasimba mwagira ku muryango ukakubwira ngo uko kera uhindutse umukristo w'igitangaza kera hariya ngo ubwo batakubonye ejo bundi hari umuntu wambwiye ambwira kandi karantangaza arambwira ngo mureke mbabwire ngo jewe ngubu ngo sigaye nkore imirimo ngo atari kubona ubukristo cyane ngo ariko ngo nishaka irihe mujya bene wanyu namureba bo mutoraho ariko bite yatumye sara mu kanisa iyo ni umutima uzi mikrofone ya kandi barimo yego mureke nje gusoza mbabwira ngo ibyo uri gukora uburiwe muri Kristo Yesu ibyo ugenderamo nta mpamvu yo kubasha kugira ngo nyanaka mvuge nyanaka menye nyanaka senanje nyanaka kore nkunaje banzu ubazanye n'umutima wawe ngo se ibyo nkora mpamanya n'umutima ko ari ukuri aho sinabaye ikigabe kawunanira kandi iyo umaze kunanira ugufasha imyanzuro ipfuye uzo kubwira ngo ni ukuri genda ukora iki ngiki ni ukuri genda ukora iki ngiki ngo wumve neza yewe mukire ntibishoboka nicyo gituma ejo bundi ndababwira ngo igitangaza uburyo imitima y'abantu imaze kuba kahebwe mu bunyene mu rusengero pere hani wacu kuri mitonde biri life bigomba kumvikana dufite imitima idasa nuko duteye nicyo gituma ngikunda umuntu utazoja mu gutwi Imana ngo ayibwire ngo noneho Mana wowe ujya nariko mbikora kugira ngo nkomeze mukire aha uzo kubwira ngo wa munsi narakubwiye urananira wewe byari wabaye muyumba byari wakoze iki byari ariko tuba bodyguard bico kintu kiremereye kuko umutima ari ikintu kimwe uzadutamazaho uzatubwira ngo nta kintu cigeze kingeraho kitaguciyeho muziko duhagaze ku muryango uja ku mutima uko tura bodyguard bafite imbunde zikomeye igishikira umutima mumenye koko caciye kuri bande kuri twebwe izamara ibi printing ibishira hari imbere ikubwira ngo icyo umutima wahimbye utakoze gikuremo gicishe mu ikaramu ndimana indora umutima ndore uzakubwira ngo icyo naremye kitaguciyeho wewe bodyguard wewe umurinzi waje gikuremo gicishe mu ikaramu ndakwemerera ngiye kandi naje ndemera kuko ari ukuri hamya kuko ari wewe ubereye maso ari we murinzi wawe ari wowe uhagaze kugira ngo umutima udaterwa ibi ngibi cyo gituma yeme Bibiliya ivuga ngo umuntu ivi rizipfukamira uzamubwira ngo ivi rizipfukamira ni ringiri ni wewe uhagaze ku irembo ry'umutima wawe ibyo ukora urabizi ibyo umutima uzazana ni ibyaguciyeho tuzahimba shanga wagize ngo bazohimba ngo nono umutima wanje wamuhimba ngo mukire burya munsi warabeshe ayaye ibyo nakoze biri recorded kuva ku munsi wa mbere gushika ku wanyu Yesu abwira abigishwa mu gitabo cya Matayo arababwira ngo ntidupfe namwe ibintu zo kuja bikamaboko ngo bamwe ngo basigaye barya bataje bita amaboko ngo abandi kwa kundi basigaye bavuga ngo barunaka waho ngo ntibakazavuga ngo ba mu rusengero ngo none ubunyine ngo cyabasubije inyuma n'ikinyabaka yewe we umutima kuriya uzimana nimugoroba wiryo Rwanda kwakubwira ngo abe nuvuze gutya ariko ninde nshoboye muntu ariko Mandela niwe mwana waje ariko Mandela ibi gukora nibyo cyangwa se nibyo ukakubwira wamara kunanira ukakubwira ngo aho wagiyiriya genda ushake n'abandi bene wacu bari ntavuze zo mvuga umurara wanje niwo nshoboye kandi numara kubagwiza
izaguheza na strategy z'uburyo uzoza ubakoresha kugira ngo batakurwanya. Uzagukomeza, ariko umunsi w'imperuka uzaprinting ukuri kose wakubwiye kose. Cyo gituma ntakizagutsinda kindi nikiguturutsemo. Bishop Sunzu yaravuze, aravuga ngo nukuri, ngo impamvu imwe izotuma gusutabona ubwami bw'Imana, ngo ni impamvu zituma udasoma ijambo ry'Imana, iguturuka mu wowe ku giti cyawe, umutima wawe. Yema abantu cyo barimo kuvuga ku bandi, ije bizo ngizo ntibigucira ishati, tibigira icyo bigutwara. Ugira icyo uvuga wese, ubaza umutima wawe ngo se koko nukuri. Mu masoze mbabwira kino kintu, nimba uri gukora neza umutima ni umuhamya, nimba uri gukora nabi hindukira ubaza umutima ngo se ibyo ndimo nukuri. Mureke kuducika ngiye utuntu two gupfundikanya, utu tuntu twose murimo ko twabana babandi bazabatondesha agashano ngo tere intambwe tugende, itungutu twose n'udutakaragase tuzosigara. Umuntu azowe kwipresent imbere y'Imana kakurya kudafite umuvugizi. Umugabo azaba umunyamahanga ku mwana wiwe, umugore azaba umunyamahanga kuwo mutigeze musangira ishuka, umwana azaba umunyamahanga ku muntu wese n'umubyeyi. Ibaze aho tuvugira abana banje bizacurike. Nukuri kw'Imana nimba ari ikintu umuntu akunda ni urubyaro rwiwe. Barasugira imigani y'igifurero bakazavuga ngo agasha ni nyamaswa ibiri yaruguru, nakantu kabanguka cyane kakayayo kundu, ngo ariko kagira umwanya wo konsa abana bayo. Ishize ihagarara umwana konka. Imbogo ya yindi muzamubona iziraha igira umwanya wo konsa inyana yayo. Nimba bigiri iyo myanya, imbogo izigwanira inyana yayo igapfa, ikisuka mu menyo y'intare ikarwana, kandi ikarwana kugira ngo irokore icyo yakuye mu nda. Nimba imbere y'Imana tutazorwanira abana baje, muratekereza ngo bizacurike? Urubanza ruturi imbere. Cyo gituma tugomba guhindukira, mureke utungutu udufanatizme twahano Kampala, abantu bafite utugugu n'utundi. Umutima icyo uri kuguhamiriza nukuri, nimba uri gukora atari byo, hindukira ba muri ibyo ngibyo, kiza ubugingo bwawe, kiza amagara yawe igihe kiracahari. Naho nimba uri kufana umutima wawe warakubwiye ukawunanira, ukaba uri kukwegera biri ntibyakunze, no kugira ngo wirundanyirize umuziginya imbere y'Imana. Uhindukire muve mu murimo, mureka amateshwa n'amanyanga, izo gufana n'utundi ngo njewe ndi umunyanaka. Nico gituma iri kanisa urigira uko ryitwa njewe narababwiye ndabivugira kuri kamera. Umuntu yarambwira ngo mitone nti wokomera. Kubera iki? Ngo nimba utari umusita, ngo ntube n'umudinzi, ngo nti woruhu komera. Mare ndabavuga ati se metodiste nimba yubakiye aho ngaho dufite ikibazo kiremereye cyane. Mureke babwire rero, kandi nitwo tubamo tuba tudakura. Ngo negamire abasita bose bagakorana ngo baje kuja inama. Yememe imitima imbere y'Imana ntiza abasita, izo umutima nk'umukirisitu uhagaze imbere y'Imana kugenda. Mureke utundi tunyanganyanga, mureke ibyo murimo ngo nabishwa nabakazana nabaki, mureke ibyo murimo ndababwira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Rinda umutima wawe kugira nkuko ari iby'ubugingo bigira bikomoka bireke. Babivuga abantu bakagira muzamubwira ngo Imana izotererwa agakeregeshwa. Muzamubwira ngo iri kanisa muri kuguma kubisinagiramo gutya. Abantu umuntu akaza akikora ibyo ashaka, umuntu akaza akavuga ibyo ashaka, undi akaza. Oya, Imana ni nyirifuhe. Tonkunda nta presence y'ikanisa none ngo tuvugire runaka ngo Imana yumve majoritaire. Oya natwo dukimbirana dufite ubungubu. Wagize ngo ukuzishita turiko dukora hano nishaka. Umutima nimba uri kukubwira nkuko ari ukuri hagarara, ariko nimba uri kukubwira nkuko atari ukuri hindukira. Reka amanyanga kisuka kiturasha mu ijuru. Cyo dufana kuja bikamaboko. Nuko je ntaba pasteur cyangwa ntaba mwarimu, nuko je ntaba mwikorari cyangwa se ntazava umwanya wa microphone. Mwari sibyo. Yesu arababwira ngo ikija mu nda nico kizima, naho ikiva mu nda cyo kiza kiyanduza. Ibyo muvuga nizo zanduza imitima yanyu. Ariko ubundi uko ukora kose Imana yakugende kuri wadinga. Urike uhindukire, aracarikiye sambabara, aracarikiye. Tugituma rero abapagani birizivuga ngo indaya n'abarozi bizabatanga mu bwami bw'Imana. Waravuze ubutumwa, warabwiye abantu bihana ubusambanyi, ariko impamvu nyamukuru y'umutima wawe warawunaniye.